Apon ti tan mwen te kwaze avek manze pandan ma pran la yu. Mwen pa bay manti, manze son Bobby, li bien kampe le la mache. Li genzie pou mwen genzie pou li. Si menaj mwen konen la fache. Mwen bagay foli ni matin te janjon. Kounam gen defi nan la vi ma men tan. Bagay yo komplike, mwen bagay explike. Mwen pa ble nan problem, baske mwen me tout de. Gade jan mwen men demoun. Eske jan mwen men demoun. Baka fon kemande pou mba chak yon moso. Mwen pa kon sa pou mfe pou mba tombe nan show. Gade jan mwen men demoun. Kam gav. Difficile, la yo dey ansam mwen met dem tranquil. Kama bekate wadi mwantiz misil lo. Madame mwen suspect. Chakden lem soti fok li bom ti check. Avek bon zanmil man fel ti jwet. Mwen pa vle pedi ni sak ni kap. Mwen ka pedi tout de epi sak pick up. Depi m nan sel gen sou le ki sa pou m fe wow. Mesye nan ki sa m pren la. Gade jan mwen men